indi andu matonya ata kumwikaila kula mata mwitikila na makamwitikila ata mataiwa uvo wake na makawiwa ata matatavwa ni mundu wachumwa uyu wa 29 wachumwa unyaicha wa ndeto ya Ngai iulu wa nthi. Ona umunthi kwi andu aingi matamwisi Ngai kwa kitumi kiu utabania wa ndeto kwa andu mamba ingi no nginya wende mituki kila mwene mwete kutethia uyau. Umunthi ni muthenya muvathe ila Kristo manthi yonthe maboya na kumia mbesa kutetheesya makanisa ala mambiiwe kula uvo uvikie o mituki. Ni chathi cha mumo nondu wa muthi ula utumitwe ni asano manengete ala mamwe wawe na vinya wa kwika kwenda kwake. Ni chathi cha utanu nondu Yesu Kristo mwana wa Ngai ula atumiwe kunyaicha ndeto yulu wa nthi no tutwika na kutambania na itu wiani wake utume. Isomo ni ambe Ngai no kunyubiana Maisraeli monsumbe wa nthingeni kulusi ula ukwitwa ni mwathani Isaia mwitiki wa mauta wa Ngai. Unyubio wa monsumbe mubakani wai wabatani kana kuma mwiloni wa sua nginya uthuiloni andu mamanyekana vai Ngai yungi. Otondo anyubie kulusi na Israeli Ngai no tunyubite twithiwe kianda muvangoni wa kumanyithia andu onthe kana kuma umiloni wa sua nginya uthuiloni eka Ngai vai kindu kingi. Ngai atwitite ithionthe tunyaiche ndeto yake nginya itulu cia nthi ngali ya iulu na itheo umiloni wa sua na uthuiloni. Isomo ni ya keli Paulo na anyanyae Sila na Timotheo ni maboyeiye kanisa ya Athesalonika mai manatabania uvo museo kuna ni mesi no mboya itonya kululumilia uyawo nuseo kuvoya nyaicha mauvo museo otondu asa mutheu utulikanasya kila ivinda twititwe tutethie uya wa bata taula watethiwe ni mutheu Teresa wa kana Yesu ndathi kunyaicha uvonthi sya kuasa indi ni wavoya na kithingesyo amishonari mavikie aingi. Umunthi niwe mutheu muvoyei wanyaicha mandeto kwamba ingi. Paulo ni wamanyite pata wa mboya ila wamwisuvia Ngai ayasya mboya inye ona kwani kana Ngai akanenga ndeto ila ngutabania na ngitabanasya na ukumbau iulu wa kimbithi cha uvo museo. Isomo ya uvo museo abalisi mamanthanzia ya kuthucha uvo wa Kristo kino kila anyaicha mauvo makomana nacho kila muthenya ondu tutabanitie uvo noguo ulei na mawetu maumela. Abalisi uvo ni wa monthi ni ngelekanio ya isiei ila atabania mandeto makomana nacio. Isiei sie umbo na mitua yikivathukanio na ciuka ta motato mitiani nzika monya mao motisyo mathayo kumenwa kutengwa na uweka ona wikati wa andu. No nginya nyaicha mandeto ya Ngai methiwe mesuvite ta nzoka na meau ta ivui nikana makilie maui ama satani vinya. No muvaka mutabania ethiwe mundu wa mboya na muikio mulumu manyisie kwikala na Ngai amu Ngai akiethiawa ngali iyake na mwandu ni makeuka. Mutabania no nginya mutwikithie baba mutheu mwalimu na mutindania wake nondu niwe mutayula munene Yesu watwathie. Indi ula mutetheesya nake ni baba mutheu akamumanyisya kila undu
mwikatinde muiswania undu mothi kunena nondu nyenga munenga wi wa kumanya ndeto cia kunena ila maitha menyu matakethiwa matonya kwilea kana kwikanania. Ndakakwatwe ni wendi wa nthi ta ndema ula wamutiie Paulo weka aile kutongoiwa ni wendo kwa Ngai na andu. Mutabania wa ndeto no nginya ethiwe tayari ivinda yonthe kwiyumya na kwinengane vate kwitialia ona thayu wake kwa undu wa wia wa Ngai. Utani wake ti mithinzio ila ukunewa indi ni undu thayu wake ukiita andu na kumane utanu na wendo wa uvoo museo.